vulavula njhani swilo swa kahle n'we miri mi nga ri kahle. How could you speak good things when you are evil? So swi ngo ku vulavula and then swi humesa munhu ku ri hi ye mani. Loko munhu o khuluma hambi va ri u kholwa njhani u ni minyaka mingani swa ku u yime kwini a wu nge mi voni khale, u ta mu twa hi ririmi ra yena swa ku kahle kahle u ri nhwanyana luya na muzondwa mari ye u yime ka xigava xa ku ri ye u tiva Xikwembu, mara loko a vulavula hi nhwanyana loyi wa swi twa marito la vulavula ka ye u vulavula marito ya ku ri mbilu ya ye yi bihile hambi ye a ku ye u le ka xiyimo xa kahle na Xikwembu mara u na mbilu evil heart. A swi nga endleki phela u va na evil heart u tlhela u va kahle. So bibele ku loko hi vulavula hi fanele hi swi xiyaxiya because u ri lana loko a hlamusela a hlaya lama ku ri a swi koteki ku ri mbilu ya ku biha i humesa swa kahle. Once leswi a swi humaka nomini wa munhu swi hlamusela mbilu ya yena ku ri ye i munhu wa njhani. A ku na lava nga famba va nga vulavula hi ye va nga wa zondiwa kumbe njhani, leswi swi hlamusela munhu hi leswi humaka nomini wa yena. So hina tanihi vana va Xikwembu fanele hi famba hi swi qaphela. Haleluya, hi qaphela u ri loko ya mahlweni verse 35. Can you repeat? Yeah. Munhu lonene u humesa swilo leswinene exumeni xa yena lexinene, kambe munhu lowo biha u humesa leswo biha exumeni xa yena lexo biha. Ni vona lava va tirhise xuma i ngi va vulavula hi mali kumbe va vulavula hi timali na swin'wana na swin'wanyana, mara la ku vulavuriwa hi mbilu ku ri munhu lonene u humesa leswinene exumeni xa yena, xuma lexi nga mbilu. Lo biha u humesa leswo biha eka xuma xa yena, which means mbilu ya mi hlamusela munhu loyi hi mavulavulela ya yena ku ri hi yena mani. Haleluya. Leswi swi hi pfuna loko ri hi kota ku dyondza vanhu lava hi ti hlanganisaka na vona, lava nkarhi wun'wana a nga ta ku xisa a ku me ndi kahle ne se u endla njhani u ti namarheta hikuva nomoya u te u njhani u kahle, mara famba ka nkarhi munhu loyi hi mavulavulela ya yena u ta mi vona ku ri i mani, i munhu wa njhani. Haleluya. So la Yesu loko a dyondzisa u dyondzisa ku a hi swi xiyaxiyeni bazalwana hi khongelela timbilu ta hina leswaku loko timbilu ta hina hi vulavula hi khipa leswinene eka hina hi hlanganile hi bazalwana eka van'wana na van'wana. Haleluya. Hikuva leswaku hina van'wana swi ta determine hi ku ri hi vulavula hi khipa swilo swa njhani hi milomo ya hina and leswi humaka timbilu ta hina, and leswi ni vamile ku swi twa ni ku swi vona. And then munhu a ri na malembe a kholwa kumbe and then that munhu loyi mara loko a khuluma hi van'wana lava zondaka a nga khulumi leswinene mara ye u ri wa khona, mara loko a khuluma hi un'wanyana loyi u nge a va fambisane kahle u vulavula ku funga u vulavula ku rhukana hi ta vona ku ta helela kwini ene munhu loko a za ku hi ta vona u ta helela kwini so u qalekisile phela ene so u endle swin'wanyana phela a swi fambisani na yini na rito ra Xikwembu. Leswi swi hi pfuna ku kota ku hambanisa vanhu la hi ti namarhetaka na vona na ku hambanisa na ku khongela timbilu ta hina because swa sweswo na wena kumbe mehe ni nga swi endla swa sweswo ndi vulavula swo biha ni ku swi i mistake, mara mistake a nge vi hinkwawo masiku loko khuluma u rhukana vanhu u vulavula marito yo biha against vona a swi endleki bazalwana. Once you do that swa tikomba ku ri u na evil heart, u na mbilu yo biha. Haleluya. Hambi u nga ti lunghisa mara hi ku ya rito ra Xikwembu ri ku mbilu ya ku saseka a yi nge humesi swilo swo biha, mbilu ya ku saseka i humesa swilo swa ku saseka and mbilu yo biha i humesa swilo swo biha. And Xikwembu lexi hi hlamusela ku ri timbilu ta hina xi ku i yini a treasure i xuma
is a treasure. Treasure is a place la kuhlayiswaka amagugu khona, izinto ezingamagugu. So, which means imbilu ya munhu ihlayisa hinkwaswo. Loko swin'we ihlayisa vubihi, u ta twakala hi ku vulavula ka wena leswaku u na mbilu ya ku biha. Hallelujah. Amen. Psalms 10 verse number 7. Psalms 10 verse number 7. Isalema 10 verse 7. Nomo wa yena wu tele nhlamba ni vumbabva ni marito lama chavisaka eku vulavuleni, u haxa manyala ni vubihi. Ka vulavula hi munhu wa ku biha. Ka vulavula hi munhu wa ku biha. Va ri nomo wa yena u endla njhani? Number 1, u tele nhlamba. Phela kuna van'wana va swi kota ku rivuka ne. Xi nga ku byela nhlamba nge xo ifunda ephejini. Ya ngopfungopfu se xikwatile ku vanhu va hambana so mhaka na bava. Va ku siya xi loko ti lwa laya nhlamba leyi humaka hala kun'wanyana. Ene mistake ko loya ku rangana matimba u khulume na hena. Lo matimba phela ngokushaya. Ngokushaya. Leswi xa ku ra xi na matimba. Chukuya we. Mbokanga va vona me. Vanhu va ku kwala ndzama ko ohlika. Lo ku nga na nchumu. A nga na nchumu ngana ambaletela. Ara u kala na leswi. Vanhu lavakulu va vona ku hayi va vona leswi swo endla xilo lokushaya. Hayi xo yima la masin'wini la. Xo rhuketela. At the end of the day, va lunghisile timhaka va tshama swin'we mara tiko se u ri byele leswaku nuna wa yena a hi munhu wa nchumu. Hallelujah. So Bibele ri ku munhu loyi u twele marito ya yini? Ya nhlamba na yini? Na yini? Yini vumbabva? Hi ku ne phela ni ku funde xichangana. Marito ya munhu wa mbilu ya ku biha a tele nhlamba ni vumbabva. N'we vatukulu va Nghunghunyani khulumani. Vatukulu va Gwambe na Ndzavana. Yini vumbabva byona? Sijirete? Ma'am. Wa ri ma'am. Njelo u sihlangana vona le dorobeni. Va ri ma'am. Ma'am u tshama ri ma'am. Hamba nga ha le exikolweni. Ma'am u ta tshama a ri ma'am. Se pfune ma'am. Yini vumbabva? Ya hi byele swi twisisana. Hi byele swi twisisana. La hi vulavula hi ku ri mbilu ya munhu wa njhani. Hi vulavula hi cursing and foul language. Leswi hi swi vulavulaka vulgar words or vulgar language. Munhu wa ku vulavula efuta a hangalasa matanga wa A nga hlawuli. a vulavula njhe u ni futa loko a vulavula. All right. Vulgar language ne? Yeah. All right. Hi vulavula hi munhu wo biha bazalwana. U vulavula futa a nga languti loko ri ni vulavula timhaka leti ni kwini ndi na va mani ne loko swi fikile wo vulavula. And loko se swi fambile swi ya fika la a vulavula a kongomise kona se i vuya ka yena wo phikisa do ayime loko a vulavula fonini ta phikisa manje va lava ku tlhariha va ku recorda loko va ku to so nghene timhakeni ta ku tala va ku faka la ka record loko se u tondiwa se swi ku ngise mina do mina ngeke ngikhulume so vo pfulela record so sungula u ti hoxa. And which means asifanelanga ukufika kulesigaba salezinto lesi. Hallelujah. Uvulavula nhlamba vumbabva na number 3.
chavisaka na marito lama chavisaka eku vulavuleni ka yena nga bebula xiqhwala swa chavisa ukhuluma ngomuntu okhulele ne kwangathi angazali isikhwala kwangathi kungenzeka lokho ngiyangachayisa angawa imovha la aswachavisa and swileswi swi huma enon'wini wa munhu wa mbilu ya ku biha. Hallelujah. Is this three things? u haxa manyala hi U endla njhani? u haxa manyala hi vubihi U haxa which means ku haxa ku vulavula ne ku vulavula manyala and thina abantu labankulunkulu sifundiselwa lokuthi singabi la kulesigaba lesokukhuluma amanyala ngamanye kwafuna sikhulekele ukuthi Nkosi sifundise ukukhuluma ngaso isikhathi. Uma sikhuluma phakathi kwabantu asikhulumi amanyala, sikhuluma into lo ukuthi omunye umuntu angayiswa uyosizakala. Hallelujah. amen Whatever lesikhuluma ifuna omunye umuntu ayenze njani asizakale. Hallelujah. amen Mischief and vanity. Angalasa manyala. Vanity ikuri, you know, it's in vain. Vanity is amazwi lakuthi akasizi ngalutho, akakhe umuntu, futhi akenzi lutho. But amazwi amabi aphuma enhlizweni yomuntu. So siyafundiswa ke bazana ukuthi singabi lo hlobo lolo. We must be careful uma siyokhuluma izinto. And sikhulekele nenhliziyo zethu Nkosi ngisize. Lokho okunye ngishilo ngithi mina kwenza ukuthi uqaphele nabantu ohamba nabo ngoba kungenzeka wena right mara uhamba nabantu abakhuluma noma kanjani ngabanye abantu. And kusuka khona iningi lalabantu sokala ku ayikhongeleni bazi. After aphafuze yonke lento engase right ube nje sikhongelo ayikhongeleni. Ha manje ke uyabona ukuthi lapho ngathi kunempi la. All right, Proverbs chapter number 15 verse 28. The mouth of the wicked pour out evil things. Munhu wo lulama u sungula a ehleketa a nga si hlamula Yes. kasi emilon'wini ya lavo homboloka ku khuluka manyala ntsena. Labo homoloka is a wicked people, ne? Ngasi Nigeria lapho mwakwamanje kwathi you are wicked oh. Sungubhile impela. Wicked person. And bale minongwini yabo kuma manyala ne? Nikomboloka. Kalabo bhiya ne? Ne angamanga mabazana we need to identify good people because a good person angeke akwaphume emloneni wakhe wicked ways. So kuyophuma amazwi asizayo, amazwi akha. So once sikhipha amazwi wicked words, wicked anything. Ngamanye amagama kusho ukuthi inhliziyo zekusafuna umthandazo. Asifanelanga ukufastela ukuthi uNkulunkulu asinike imali nakunye nokunye. Asifasele nenhliziyo wicked. Ngoba kungenzeka uyafisa ukuthi ube right. Mara unenhliziyo ongakhona ukuyicontrol. Sengena fasting uyithandazele inhliziyo. Lord, I've got a wicked heart. Nginenhliziyo embi, a wicked heart. Mina sengihlangane nabantu abaningi aba wicked. Wicked umzwe ngokukhuluma kwakhe. Umzwe ngokukhuluma kwakhe. Romans chapter 3 verse 12 to 14. You are wicked oh. All these words coming from the evil heart. Romans 3 verse 12 to 14. 3 verse 12 to 14.
Read verse 12 to 14. Read verse 12, and then there's one more Buddhist long Latin. hinkwavo va tshikile ndlela va hundzukile lava nga pfuniki nchumu hinkwavo va tano a ku na loyi a endlaka leswinene ni un'we ku hava minkolo ya vona i masirha lama ahlameke hi tindzimi ta vona va tolovele ku xisa vuxungu bya timheri byi le milon'wini ya vona milomo ya vona yi tele nhlamba ni ku bava. So, you know, God is teaching us. We don't decide ban lava kuri avanene. Ban va kuri avana xikwembu. Hambi vo vulavula hi xikwembu mara avana xikwembu. Bibele ku hinkwavo a va pfuni nchumu. Hinkwavo va hume endleleni. He's teaching umhlobo wo karhi wa vanhu lava hanyaka laha hansi ka dyambu. La ari milomu ya vona yi poison yi tele masirha vanhu va timbilu to biha yi tele masirha nje impela nomu wa dlaya ne hi ku hetoreni va ri ku ni masirha a nga kona ya vanhu lava hanyaka va fambafambaka ni vanhu lava nga fa straight phela masirha ka hi two ku ni vanhu lava nga endliwa masirha munhu a kholwa a khonza kahle mara munhu wa mbilu ya biha ata mi byela swilo leswi mi dlayaka moyeni van'wani va hetelela va nga ha kholwi va suka le tikerekeni u suke njhani ku suke lweyi a ya ka lweyi a ya mi byela swilo leswi swi mi dlaya moyeni. Haleluya. Ngamanye amagama wena udala amathuna ebukhoneni bukaNkulunkulu abantu babe khona mara sebangamathuna abasisizi lutho mara kwenziwa abantu abanenhliziyo ezimbi. Uthi uNkulunkulu asifundisa ukuthi singabi ngabantu abanjalo. Emilonyeni uthi emilonyeni yabo bagcwele ipoison. Haleluya. Yazi ukuthi kunabantu abahamba bahlukana, bahamba bayalwa, bahamba bangasezwani ngoba someone ukhiphe ipoison wababulala. Haleluya. So uNkulunkulu usiza nokuthi singabi nepoison, sitheke amagama ethu. Kunale ayifundile ya a prophet ithi labolulama before they talk they think. Before bakhulume baqala bacabange. Akamana vula umlomo akhulume qala icabange lento azoyikhuluma. Uyazi adjusta umuntu olungileyo. Umuntu ohamba noNkulunkulu une adjustment. Before ayikhuluma nabantu uhlala phansi yena ayihlole lento azoyikhuluma. Hayi ukuthi uma kufika nje uthi asithi manje nangu lokhulumiswa lo. Abaqala ukuthi vumbu. Senhlaleni mangelo manje madoda manje wayakhuluma so angafanele ukukhuluma kanje nikhuza umhlobo ngoba lento ephuma emlonyeni wakhe bengafanelanga yena lento ephuma emlonyeni wakhe idefine yena ukuthi yena nguye bani. Hallelujah. So uNkulunkulu la akasize bazalwane. Akasize ngoba kunabantu abalimalayo abafayo ngemilomo yethu. Umuntu ahambe angasasi straight, ahamba limele, ahamba angasasi zweli ngemilomo yethu. uNkulunkulu asize silungise hayi imilomo yethu silungise inhliziyo zethu. Ngoba njengoba sesifundile iBhayibheli lithi inhliziyo zethu is a treasure. Is full of cursing and bitterness. Cursing means zukano and bitterness. Changana bathi bitterness yini changana? Bushungu yini? Bathi ni bitterness, bathi you are bitter. Nje, yona. Yeah. Bushungu ne? Lokuthala bathi ongene. All right, can you read it again? We want to understand. Let's call it bazalwane. We cannot gijima because we need to understand a subjectly.
Asafundeki? Hinkwavo va tshikile ndlela Eh. va hundzukile lava nga pfuneki nchumu hinkwavo va tano a ku na loyi a endlaka leswinene ni un'we ku hava minkolo ya vona i masirha lama ahlameke hi tindzimu ta vona va tolovele ku xisa vuxungu bya timheri byi le milomweni ya vona milomo ya vona yi tele nhlamba ni ku bava Ya ku bava, bitterness. Mhlamba cursing. Isingisi bathi cursing. Kukhesa. Ngishilo bazala ukuthi uthola ukuthi umuntu ugcwala ukufungela abantu. Nje afunge nje afunge. Afungele umunye umuntu kusuka lapho lo muntu ayenzwa abantu abangayisontweni. Lo muntu uyakholwa uyayisontweni. Mara akavilaphi ukufungela omunye umuntu. And once noma ngabe uposition man once ufunga bazana ake ngisho cursing is very dangerous sizokuthola kuhamba kwesikhathi ukuqalekisa ku dangerous kakhulu bona isiqalekiso ngasikhipha ngomlomo wakho niyakubona musilapha manager uma bakhipha izinto lapha zokuthakatha lento bayikhipha igijima bathi ngikhesa nozipho iyaphuma lento ifuna nozipho ukuthi ihlale imguqule abe lento ekhulunyiwe uma ifika ithola ukuthi nozipho akanaqala enozipho uvikelekile ithi imroundele ingakhona ukungena bese ibele emuva la iqhamuka khona uma ibele emuva ayikho enye indlela iyofika inshaye ngoba lo muntu uvela unecala so uNkulunkulu wenza sure ukuthi lo ongenacala isiqalekiswa sesihlala noma ngamathi ngiyamrukana utahlupheke mara wena uNkulunkulu ayiposition uNkulunkulu lokho akushilo ngekwenzeke kuwe but angathi utahlupheka athi uyahlola uNkulunkulu nawe ukhona lensukane uyahlala la kuwe hallelujah not every minsukwane itathama la kaya as long erina xikwembu famba na xikwembu xa rito hallelujah don't worry ku ri mani u te yini wara leswaku we va te yini we mani mara loko va te yini u nga ri na standing na xikwembu vele leswi va swi khulumaka swi ta ku teka hallelujah so ava ta khuluma va ri va khuluma va thi nga ngathi a nga fanga endlala uma kusile va vona mlenyahla yo bona uyahla mara bathe uzoyenza njani zofa indlala noma bafunga bathi ngeke uthole umsebenzi 1 2 3 bathola wena uthola umsebenzi hayi ngoba wena ustrong noma ungqondo ngoba uNkulunkulu ukuhlonile wathola ukuthi wena awunaqala lento abayikhuluma ngawo yangasebenza but uNkulunkulu angakuhlola wathola ukuthi unecala lento izosebenza hallelujah I'm sure sizohamba sithole endleleni istory sika Daniel siyasazi thina sonke uDaniel bamfaka emgodini kwamabhubesi and then bamfaka Daniel lapha phakathi bathi amabhubesi kade alambisiwe ne and then kahle bekuyi punishment or casing le bayenza Daniel le iBhayibheli Daniel wafika phansi emabhubesini akamenza ngalutho manje bebafuna amabhubesi amenze njani amuhle ilento eyenzekayo kunabantu abadla imithi bakhuluma ngamagama yabanye abantu ngenjongo ukuthi ba destroy ibhubesi abakufaka kuwo mara ngani ngoba wena ukhonza uNkulunkulu ongavumi ngawe wenza ukuthi lento abayenzile ifike enjinga ingenzi lutho hallelujah okunye bayakufakela bakhulumele ekudleni bakhese ukuthi lokho ja abeso abaso uma ifika la kuwe iba ama vitamin uba mnandi nje ubona abantu bakuthelele ukuthi ube otherwise iba ama vitamin supplement right why bathethe umuntu kaNkulunkulu bamfaka amabhubesi lithi iBhayibheli Daniel umafaka kula mabhubesi lisifundisa ukuthi asangena waskenwa amazulu nethi mangeniswa lapha uNkulunkulu wamskena uma mskena wathola ukuthi akanaqala phambi kaNkulunkulu akanaqala nakule nkosi leya lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabamba imilomo akabambanga ngoba Daniel umprofeta ngoba uyathandaza ngoba njani
ubanje ukuthi upasile kuskene. Uskena ngomazulu siyaskenwa baza. That is why it is very much important kuso sonke isikhathi umhleli noma emthandazweni wakho iya kuNkulunkulu uzihlambulule. Ngoba uNkulunkulu akazothi senikhathele wena kunini ukuhlambuluka uxolele. As long ngenhliziyo yakho usibone ukuthi inkosi angisi right, ngicela ungixolele, uNkulunkulu axolele. But uma kunezi izinto wena ulala unezinto, uvuka unezinto, uma bakuphonsa siyakushaya. Ngoba iscan sithola ukuthi nawe unamabala. Hallelujah. Amen. Kubalekile baze ukuthi sihlale sithi inkosi uJesu sihlanze sihlambuluke. Ungazishayi ohlakaniphile. Ungazishayi olunge kudlula abanye abantu. Noma ungaphakathi kwabantu ungaziboni ungcono kwabanye abantu. Sibone ngaso sonke isikhathi udinga ukuthi uNkulunkulu njengoba ukusile kuningi engubheke ngamehlo ngakuzindla ngenhliziyo phela iBhayibheli lithi imizindlo yethu cabanga kwethu kukhuluma loud before kwaNkulunkulu. Wena ngathi noma kuhleba nje ukucabanga ukuthi ubuke umunye umuntu uthi lo njanja nenhliziyo kuthiwa endlebeni kaNkulunkulu kukhuluma kwangathi bafaka lezi zinto abayifaka la esontweni ukuthi sizwe kahle. Kuxoxa indaba enkulu noma wena uthi kubalekile ukuthi inkosi uJesu hayi khona anhliziyo mina Nkosi ayinene nikujoyelile tindlebe tawehe tikarele ikutwa bubhidza mina lesi zivulavula ka impilo yami phela iBhayibheli lithi uNkulunkulu usizwa before sivula umlomo. Niyakwazi lokho? Uma siya kuye God hearing us ukuthi sifuna ukuthini. Leti sasengatha ungakayikhulumi ngomlomo so uyazi uNkulunkulu ukuthi wena uzothini. Inhliziyo zethu bazalwa ziso ebaleni phambi kaNkulunkulu. Noma kusisikhathi uthola sibhaqelana omunye ethe kulunga mara kalunganga inhliziyo yakhe yamtshela futhi nesithi ayikhuluma ngenhliziyo yakhe nje abhaqe ukuthi avele akahle mara enhliziyweni yakhe akhohlwa ukuthi lokho kusenhliziyweni yakhe kukhuluma loud before God. Uba ngumsindo ukuthuka abantu, uba ngumsindo uqalekisa abantu ngenhliziyo yakho konke nje lokho kukhuluma loud ezindlebeni zikaNkulunkulu. Kubalekile ukuthi siye kuNkulunkulu singayeli ukuthi siyohlala senza lokho inkosi sixolele sitrain sisize yona make us senzise okuyintando yakho. Ngoba akekho umuntu ongenza intando kaNkulunkulu ngokwakhe. You know, that is why Jesu wathi celani. Igama elithi celani ulicindezele kakhulu eBhayibhelini. Akazi ukuthi sicela imisebenzi imali nani phela. Usho nezinto ze-spiritual zikamoya. Nalokhu okwehlulayo laba abanye abangakwazi. Bakubona uright mara uyazazi ukuthi awusi-right. Awufanelanga ukuhlala nako ungasi-right. Hamba uyocela ukuthi Nkosi ngiyafisa ngiyacela ukuthi ngibe ngumntana wakho phelele. Laba abantu abangazo niyangazi. Phela umuntu uxoxa naye umcela ukuthi ngicela wenze lokho ayenze lento omthumayo noma mara kuthukile enhlizweni yakhe. Esikhathi memeze ngibasana ngicela ukuthi ngalo singakusihlangane la. Sizokwenza 1 2 3 ngikhuluma kunonke la. Akusini nonke nizothi yebo. Nizothi yebo ngomlomo mara omunye enhlizweni yakhe balo wathiwa athi tiki kahle. Uthi sisebenza tikhathini. Mara ke avume eze la mara uNkulunkulu endlebeni zakhe uzwe lento ayikhulumile. Ya uthi sisebenza sikhathini. Indawo yamanda ngacabanga. Enhlizweni yakhe akaxoxa umuntu. Mara uNkulunkulu yena uzwele ukuthi utheni. That is why kunesinye izinto sizenzayo ama prayers nokunye nokunye akubi nempumelelo kahle ngoba kuza abantu before bese baqale ba complain. Once you complain uone ihlelo lonke. So ulethe umzimba mara leke sicela leyo you are not a part of it.
ngeke ube namandla yokuphumelelisa lento uNkulunkulu ayiphumelele. Ngoba enhlizweni yakho awuphelelanga kulento. And uNkulunkulu akekho ubamba icomplain akabamba umsindo omthandazo. So siyadinga ukuthi safundiswa ngalokho. uNkulunkulu asisize. Jehova ifuna katika nyana kakhupukela nyana. Kwangathi kwesikhathi ungafika lana ukuthi uma kufanele kwenza into ethile bazalwane njengoba sikhona la sicela lo ozizwelayo enhlizweni yakhe ngolosithathu sizobasila. Sicela bonke laba inhliziyo zabo zivuma beze. Ngathi ngcono lo ne? Yeah? What's Manani? Masboy. Sinjani saswethu? Asikahle. Phela kwaba nenye prayer ne? Last year. uNkulunkulu wathi kufanele kube nabantu angazibuke uthandazelwana. Se uma ukukhulekwa kubuza ukuthi bani uNkulunkulu athi bani and ukuthi uNkulunkulu uveze nokuthi lo muntu uzoza mara akekho la kule. Angazi le prayer egcinenziwe noma njani. Ngoba kwaba nenkinga ukuthi abantu bayazi avela ngomzimba mara abekho ngenhliziyo. Athi uNkulunkulu ngifuna abantu abaphelela kulento ukuze nqobe lento. Wena phela umuntu ongumgodi kumbona lambili noyena. Ngumgodi sayitikela too much kuyo ubona umuntu. Ngombitwana maruzeni ayihlanganeni kweni sho complain lambili nesho. Nemisebenzi yethu sifuna ukupenda. Mara shita mashele njani? Complaining. Kutakayazi ukufuna inchumo. Yikuba sinaba yihelela lokuyathi ngathi noshwebo yihelela lethi bilutayini. Ingabe nathi foul language ethi bilutayini. Ingabe nami insukane ethi bilutayini. Yikuthi ngabona bayicabangela. Inkomo sikulo balaba wayini yibakho abayicabangela. Yibona lento le. That is why uNkulunkulu asifundisa ngalento ukuthi mina ukukhuluma kwenhliziyo zethu is loud before God. It's loud, I'm telling you. Mangabe uNkulunkulu yakhona ukuzwisana amathepi yakhe le asizwise sonke, anizwise inhliziyo yami ngomsebenzi wakhe. Nami angizwise inhliziyo zenu ngomsebenzi wakhe. Ningamanga. Ungaze omunye athi akukhona kule la. Hado, nibantu abayibukhe sakho impela. They are like this. Manje uNkulunkulu unemfihlo, mara ngifundisa lokhu bazalwane. uNkulunkulu akasifuni lezinto esiba yiso. Usifuna sibe ngabantwana bakhe abaphelele. Uma ubona ukuthi awenzanga kahle, hamba kuye futhi. Bese uyosho ukuthi Nkosi la angihlulekile, inhliziyo yami imbi. Ufanele lo baba emathempelini athi ngimjoyi, oba lo baba ngiyamthanda loyo. Loya uma sathi mindisila kampiri kanaro ndinikela kabukhume ndiyenza kanjani. Loya uma uNkulunkulu athi nimjoyi shikwe. Nikomela univalele, nikomela unamkele, nikomela unenda kahle. Lo and la nqoma lo ukuthi wabuyele emuva ekhaya kubo ekhaya lakhe alungisekile ngoba uvele exactly lokhu ayikho. That is why iBhayibheli lithi uJesu uthi uYesu wethu akabe uYesu, uNo wethu abe uNo. Ungabi kuNo manje ukhulume yes. Umuthe yes akabe uYes oqinisekile. Usingakutholi uthe yes kanti uhamba nono enhlizweni yakho. Uyobonga la ithini usilaya wena. Thina sochayizana bazana nabayelelile and inkonzo yin strong. Angahela ngayichoda bangwana bariko imizimba. You know, akusizi sinqomana safundisana. Number 2,
Cursing will defile and corrupt you and others. Ukuqalekisa, khuluma amazwi eqalekiso, amabi, kungakungqolisa wena self, kuyamngqolisa umuntu yena self. Uzingqolisa wena ungaboni bese uthi bani bakuzonda. Okay, and corrupt you and others. Na kuphinde kungqolise nabani khona bazalwane. That is number 2. Ukuqalekisa. Uqale ukukhuluma amazwi amabi. Akupheleli lapha ekukhulumeni, uyanqola wena. Defile and corrupt you. Corrupt yini bamahlalele ukumona umuntu ne. Kuyamngcolisa kuphinda kumcorrupt. Uma bathi you are corrupt, unake ungqolile ne. You are corrupt. Yini leka abantu ba corrupt, le kuna corruption. Ne ya, wavama ukuyikhuluma kwala ipolitiki ini ngwani. Kune corruption la. And iBhayibheli lithi ukukhuluma amazwi amabi ungqolisa kuphinde kwenze njani? Ungqolise wena nabanye abantu. Nike nabona nje nomzalwane ocorrupt wesiqalekisi uyena uzingqolisile nani enihamba naye so ningcolile ngenxa yakhe. All right. Asabe Psalm 109 verse 17. Verse 17. Angisho ngiripita ngoba ngomzeka abanye bazwa kabu2 abazwi kayi1. Ungakhuluma kayi1 akayizwanga ufuna ukhulume kayi2. Ashitsakela kurukana van'wana. Sweswi a ku rukaniwe yena. A nga naveleli van'wana mikateko. Sweswi a yi ve kule na yena. Mama, phela ulifunde lelo. Ubungozi lo. Ashitsakela kurukana van'wana. Sweswi a ku rukaniwe yena. A nga naveleli van'wana mikateko. Sweswi a yi ve kule na yena. Okay, ngicela balifunde ngesingisi. He loved cursing and it came back to him. He did not delight in blessing. Yeah. So it was far from him. Ngezwe ngathi kuba ishift nyana uma ulifunda ngesingisi. And this one says he loves cursing. Ikhipha ioriginality yalomuntu. Kuthi kahle kahle yena uthanda ini? Thuka abantu noma uqalekisa abantu. Yila leli lithi afitsakela. You know, uma sikhuluma ngama whatever tense. I don't know ukuthi singalibeka kanjani. He loves cursing. Afi. Huh? You know, okay. He loves to curse others. Yes. So let those bad things happen to him. He never blessed others. So don't let good things happen to him. Okay. Lynn. Angisiphathe amaBhayibheli uma likhuluma lokunya ake ulifunze le Bible la. Leyihleka indlela liba. He loved to curse. May he be cursed. He hated to give blessing. May no one bless him. Let blessings go far from him. Mikateka ifambele kule. Naye. Okay. And I do believe God has sweet on Muslim. Kuthi lives awuyendleli van'wana n'wanyana ku hanya so. Loko ri Bibele u rhandza ku rhukana van'wanyana. Mindzukano ita ku ya henhla ka wena.
loko vutomi bya wena u rhandza ku rhukana van'wanyana mindzukani u toma lurile u sathana madimoni va ni nghenelile kasi kahle ku na leswi u nga swi kambeki kahle la ka wena phela madimoni avana a dlawa u nga ri wona na sathana ku na la a hi yena straight kahle kahle we vutomi bya wena hi le ku rhandza ku rhukana van'wanyana ene hikuva Bible se yi khulumile ku ri loyi a rhandzaka ku rhukana ka van'wanyana mindzukana a yi veka yena a swi nga jiki phela se khulume Xikwembu swi la Bibeleni ku ri loko rhandza ku rhukana van'wanyana mindzukana yi le henhla ka wena se u ta swi jikisa njhani phela kwalano u ta swi ngetela nkosi hikuva ya originality ya lifestyle i ku rhukana van'wanyana hambi u nghene nkonzo loko huma nkonzweni we wa ku rhukana so phela ku mindzukana a yi ve henhla ni bona lento ukuthi usibulala wena usinqolisa wena lisi casing defile the owner who was doing this loyi a endlaka leswi swi ta mngqolisa yena in other words mindzukano leyi a wu yi cukumeta laha swisiwaneni xikwembu xa le tilweni xi ta endla ku yi nga tirhi la ka swisiwana leswiya yi vuya yi ta tirha la ka wena ngi xikwembu na swi vona xi khuluma nge loko xikwembu xi khuluma tanihi nsati luya va mbitana mani laha ka the book of Revelation mi mbitana mani makhelwa wa ku yarisa xikwembu size xi khipa i judgment ya yena ku ri ni la ku dlaya vana va wena wena la ku vabyisa i mani mi ta msati wa ku duma loya na Old Testament wa mkuma and then baze ba Elisha va tsutsuma va tshama tintshaveni maka yena Jezebel a xi tincho ya ku rhukana vanhu xikwembu mi veketelela se emakuma ku xikwembu ti karhele ti ku veketelelile phela ku na vanhu van'wanyana va endla swilo swa ku ri swi kahle mari va hanya kahle ene vo va ze va ti ba xifuva ku ri ku na nkingha hambi ni maka leswi mari xikwembu xa ni rhandza ene yena u fila like xikwembu xa le njhani xa mu rhandza hikuva u ya mahlweni wa hefemula u ya mahlweni wa hanya mari maendlelo ya yena mintirho yi bihile and they don't know ku ri xikwembu i xikwembu xa ku veketelelana kahle ye u hanyela ku veketeliwa xikwembu kahle u hanya eka xiyimo lexi ku ri ni ya chela manyoro ni chela na matinyana ni ku kumbe ku ta va na mihandzu ye kahle final decision yi le ka xikwembu le tatani yi tekiwile mari yesu a ri ni ta chela manyoro ya nga ti vona o ti bombisa laha u nga ngeteli u mina mfana na ningeti ma ngithandaza tinto to endeka na a ri njalo a famba tinyanga yina hinkwaswo a ku yena ka thandaza swilo swa makeka xikwembu wa veketelele nkarhi wa yena u ri kumbexana u ta maka swo u ta va pende laha yi lavaka se hi nkarhi wa swo hayi nkarhi wa hina xi sikeka xi wa vona sweswi wansati wansati ndzina u duhise malandza ya mehe u tisa na tidyondzo ta vuoso ku ri ka ku phela vhe kwalano a ti vuya ku tekaniwa ene mhaka leyi ta na Jezebel a xi hlayisekile Jezebel a ndi yi tshika ya Jezebel se xikwembu a ya khuluma ku Jezebel I'm tired of you now sweswi ni lava ku dlaya vana va wena u ya tlela mbedweni mavabyi u ta ku mbala va ni sirikekile me xikwembu hi ku nikile nkarhi a wu hundzukanga hi hanya ka baselanyana nkosi yami ku tole vusiwana swi nga endleka kahle a yi nga ha qualify hi van'wanyana ngi xikwembu xi nga yi pfuna na la yi nga qualify ko i hundzuka kumbe i cinca hi lunghisa la swi endlaka yi nga qualify amen but he left to curse and then repeat those words He loved to curse others. yeah So let those bad things
happen to him. All right. Hey, asihambeni kahle siyafunda. He loved to curse others. Leswi swo biha aswivulavulaka eka van'wana ku swi endleka ka vona a swi vuye ka hey a hi khulumeni mo a swi vuye ka nje van'wana na xikarhi ka hina tihlupheko leti a to vuya ka hina loko madimoni asekhaya kumi ndzawu a vona mndzawu we mndzawu wa kona nkolo ko sihluphekisana loko kahle yime kahle na xikwembu noma kungaba nemndzawu angangeni indzawu kimi ngoba mina vele sengiqothwe igazi likaJesu sengikhethekile manje lezi lo sinamathela kanje asiqapheleni bazalwane lesi sifundo lesi nesiyafunda kungabi nezinto esibuya zishaya abantwana bethu ngoba thina sizange saba right siphelekesele izinto kwabanye abantwana kweminye imindeni ngemilomo yethu sakhuluma ukuthi akwenzeke lokho abanye baze bageze leminye imindeni yuko asiwele kawo kanjani lo ntsongo unjani wangambazima asiwe ugeza straight esidulweni ukhumlile ugezele sakwanwana abavukaniwe sesikwembu shiyala ene lokushiyala sikwembu kuri varukaniwe basokusavuya vo sobuya kathi ntombi ta kamajaya we so hunzuka mahlanya nse yo angithi wena uhamba wagezela labanye wathuke wabaqalekisa wagezela wabagezela wakhuluma tinto wabhunyisa into letinye ukuthi labanye abantu tingahambi kanti labantu babantu uNkulunkulu uma umuntu awa uNkulunkulu namandla etukwa lo muntu loyo awunamandla etukwa lo muntu loyo hey umuntu waNkulunkulu noma hluphekile ubona noma uvula sivalo sakhona kulenga isitshalana akusiwo umuntu omunye Totso nami ngisho mina ngisomuntu umuntu noma ngangifisela izinto angifisela ama-accident that's why kunama-accident angisinda kuwo amanye ama-accident uma waphosa ke mabuyela kubanikazi kumele omunye umfundisi oyome esontweni lakhe abantu batshela ukuthi ngithenge enye imoto kanti accident bangithandaza bayikayenzele ukuthi mina mshayisi ngoshayisa yakhe imoto yo lento lengikhuluma yona ngibona liyenzeka le inzalo sipoko sokwenza ama-accident masithola ukuthi angibonakali kuyavutha langa kulo mlilo singibuka senenza sibuyele kuye bazalwane siyafundiswa la lokhu sifundisela ukwazi number 1 number 2 sifundisela ukuthi siphilele impilo number 3 sifundisela ukuthi thina bazalwane singabili abantu balohlobo uNkulunkulu angalifuni. Your yes must be yes, and your no must be no. Yongi ngeke angawa imova, yongi singafeyila. So wena ubonakala ngathi unabantwana bakuzidomu kanti umama wakhanda lokudomu. Wafuna wakhanda kudomu la ekhaya lakho ngokuthi ufisela abanye abantu izinto ezini. And you defy wenze ukuthi lento uma lithi iBhayibheli ingolisa nabantu ungenza le case yakho ikhiphe ngwe mama olapha ekhaya una 7 abantwana mara mayibuye seyizoshaya labantwana abenza ngalutho mara ngoba wena ngumholi walapha kulomndeni labantwana bayoshaya unless ithola omunye asindisiwe lapha ngeke mthathe konke lokungasindiswanga noma ngabe kuyesontweni phela uNkulunkulu akakhawunti ukuthi ya hey banomsa baya esontweni abomani bangabhoniswana angasikhawunta sezwe ukhawunta laba babana bawe uya kana bo esontweni bahlekisa amaboko balako amkela lesi sebaphona lesumanyana soba sidodomensi kwembu phela asho into lesokungihle kade kasona sikwembu ya mitele minjango leyo ihluphekaka imaki ukuthi batswari babo badlukane bangwani bamini senamhla sifambi ungani phela kuthwa gedlela shaba ingwane ithwa gedlela
Nje handle tabuya bazalwane. 1 2 3 ti fridge ti TV manje swi rin'wanyana van'wana a va navela ku swi endleka laya ka mani se swi endlela ka kakayela loko ko fika lava ku repaira la va huma na mali ya ku xonga swo duma 3 months 1 2 3 photo imhaka yini imhaka ku that person loves to curse. A curse is very dangerous bazalwane, and a curse yatlulela masifo nzukani watlulela lesino wena lo create nzukani ku uye le ungatirhi u vyala ka wena awu helele ka wena ka vana va wena ka switukwana swa mi tshama mi khome mabandi ngani ni tihunyini ni switukula leswitsongo a mi nga fanele khoma mbangu mi presa la ku pfurha switofu i mhaka ku mara usikhomile setinkunini na malembe hinkwawo setinkunini ni va kahle lowu nga yi tinkunini nga kahle lutho loko ndzukani u fikile ka munhu wa ku dzurukana u tirha maxomu a nge nje ukuthi nina nisinye tinkunini sendurukani ndo ngenza isibonelo ngoba ningasawona kuye tinkunini ndohlangana mfundisi betinkunini angishoneli kepha ngiyafundzisa le nto uma ifikile uyendile injani. Hallelujah. Yes, ufundisa ngayo. A person love to curse, the curse shall come upon him. Say isako angatsaki imikateko lokuba mitwile la yihetelaka ko, because the person doesn't delight when other people getting blessings. Let blessing go far from that person. Angatsaki loku van'wana phela kuna vanhu van'wana loku van'wana xikomixi loko va katekisa a va tsaki loko u nga tsaki mikateko ya van'wanyana xikomixi va katekisa mikateko yi ta fambela kule na wena. Enjoya loko xikwembu xi katekisa van'wanyana u zutsaka u ya dzimisweni nhlwini u ri baba ya ku khensa leswaku biya leswaku un'wanyani u katekisiwile ku endleke 1 2 3 hala yo kwexikhaxana loko anyiwo nonge va endzawo futhi kungenteka tinto tokutshontsha a wu jabuli hikuva xikwembu xi endle masingita ka lava ka swisiwana xi endle masingita laya njengoko meni u bukela phansi nkulunkulu a endla timangaliso so uqala kuhlala uthini so uhamba amawungumbozi uhamba amasayoni uhamba neto hambele ukuthi atijike letini and ukhohlwe nje usesontweni ukuthi hey uma lento le yendeka lapha kuNkulunkulu lithi iBhayibheli once God bless no one can reverse a blessing. Akhoneki noma bathi kunomloyi nenyanga le isikhona ukujikisa tinto iBhayibheli lithi akekho la nga reverse lokho into eNkulunkulu kulomndeni lothlupheki udaba uyahlupha umosha imali kwabuthi uyabaqalekisa ngoba already labantu babusisiwe ukubona kunabantu abahlupha uqalekisa umuntu lapho uSwaNkulunkulu uba nenkinga phela uNkulunkulu vele athi njengoba alwa nalo abusiswe ngimi tibusiswa tihambele kuthe naye lo noma sewuyaqaleka wena ukuthi udosa tibusise ngetindlela takho vele ngeke titi atiti thamba le yo udosama ngodokotela indlela mara sibusiswa la le verse njalo. Can you repeat this? Ngifuna sabe sifundzile man fundzile singatibulali thina ngwenta kwethu. He never blessed others. So don't let good things happen to him. Leleni nyelitsini uzani. He loved to pronounce a curse. May it come on him. He found no pleasure in blessing. May it be far from him. Yabona mfana. Yabona family kula kulabo mangela baba bangale ngala matsongweni ngala. Ukuthi kule far. And the Bible says
let blessing be far. Phela uyabona kuba netindo letithole ngezinye indlela ube nakho, it's not a blessing. Ningayithathi blessing ukuthi umuntu abe netindo. Yi-blessing tindo lihlethwa uNkulunkulu. Lethi ngalethi usizi after anato. Hey, let me forget. After anato athi lethi lisizi. Those are blessings from God. Lokhu uthi ukuthola ngetindlela takho manje emva kwesikhathi sewunelisizi bekungaveli uNkulunkulu. Yes. Kufanele ukuthi wakhe indlu manje masebende buwathola lapha emgwaqeni kwelinye truck. Ngithatha usine custom lethu la. Bathe mthinze Johnson, ethi emsisini ndula, mthinze mama umuntu usikuphi. Siyadlula nesemene. Ibayilayishe yaba overstock le. Lapha lorry. Bathi balayishela wena. Wena ubhinzi uyajabula, hey mina ngiyakha la wakhangane ke. Ngithi usiso kube ngiqalekiso ke. Qalekiso. Lapha samazana. Ngafika thenga yena. Yena kuleli khona la imankulu ulinze lo mgugu wesiqalekiso ukuthi uphume. Sikhuluma ngetibusiso neqalekiso la. Lolo kungaba kusinematile njengoba ngifundzisa kahle hle uma ngabe ngakuthola usesiporweni uyakuNkulunkulu uthi hey ungitholile uNkulunkulu la ngime khona. Awuyajele phela. Ukukwenda ukuthi utithobe uthi ngosi uthole mina ngiphakamisa tandla. Ungaphumi la uthi vese ushobashobanile. Kahle kahle uNkulunkulu uku-identifya inkinga yakho akunike nesolution. Sathana akakwendi lokho. And now there is a solution. All right. Kubeke sesemnanzi nje. Sesitawuphetha la ngitaqina vele la number 2. Okay, Proverbs 10 verse 14. Figuriso 10 verse number 14. Lavo tlhariha va ti hlayisela vutivi kambe loko xiphukuphuku xi jakatseka khombo ri le kusuhi. Wise people are quiet and learn new things, but fools talk and bring trouble on themselves. Talks, cares. Talks and talks. Uyabona sometimes abanye abantu babecanga ukuthi ukukhuluma into lekahle ku. Wakhuluma kakhulu lapha. Akhohle ukuthi emva kokukhuluma kufuna lento i-review weNkulunkulu ibuyele futhi kuwe. And the Bible says the wise people bantu they keep quiet. Abantu bakhulume nje. They keep quiet. Malaba ngwanyani laba. Balanza kukhuluma. And then until ba ende kutsilo si sibanjani? Bathini? Wise people are quiet and learn new things, but fools talk and bring trouble on themselves. All right. Hey, ngitsanza nalela ukuthi are quiet. They are not only just quiet. When they are quiet, they are learning. Yeah? Their quietness is not foolishness. Their quietness is learning. Umiyela kabo bali kujonzeni shimanyana. Laba khaliya. Bakhuluma namfika nikhuluma ebhasini. Ya yena kana uyayahle indzaba. Hey ukubonile. Asingeyele konani. Asingeyele konani kufamba ufakaza sini. Wanti Thomas. Lokufika ufakaza silo, you are not a wise person. Yiku Hector Square. Awuthandanga. Lokufika bathi phethe thi. Noma soyaqabeka wakhuluma. Wena asibona naye ha. Kafunayithi wena maka hey. Uthamile. Uthamiwile mntaka baba. Ha? Uthamiwile. So dangerous. It's better keep quiet. Because umufakaza ukhuluma lethule kunabanye phambili kunabanye emuva. Ukhuluma kwenu ubulala laba ngoba uyothatha lento yenu
and lento enikhuluma ngayo uthola ukuthi ayikho ayisiqiniso, but niwehla lapha senibulale phambili nasemuva. Ulimazwa yilezinto ophafuza zona. Hey, asiqapheleni bazalwane. Siphile ezweni lokuthi abantu bayakhuluma. Siphile ezweni abantu benza njani? Bayakhuluma. Ungasitholi uyiphathe lento abayikhulumayo. More especially uma into ungayazi. Yidimala, kasuthu bari wadidimala. Vala umlomo wakho. Ngoba lento ingaba isikhali esizokwaza wena. Uma ngabe ukuthi ndakhongela ndangitshela nimaka impasi mara ukuthi intshintshuma ukuthi umzame so ngishilesha shato. What is my problem? Because problem yawe yile. Hallelujah. Safama kahle. Yo, nomlo. Yo, lo yidayisa kama. Okay, Proverbs 12 verse 13. Proverbs 12 verse 13. Loyi a biheke mbilu u phasiwa hi marito ya yena layo homboloka, kambe la lulameke wa pona ekhombyeni. Okay. Lo abiyeke mbili uphasiwa hi marito ya ya ye. yena. Alright, funa sindlula masisha lo. Marito ya wena angakuphasa. Yini kuphasa? Ukubamba. Amazwi akho angakubamba. Akubambe ukuthi kwenzekeni. Akubambe ukuthi ungabi neprogress. Akubambe ukuthi ungabi nezibusiso. Akubambe ukuthi izinto zingahambeli kahle. Nethi marito lawo awumeke empilweni enjani yakubhiya uphasiwa yiwo. Phela uma usakhuluma uzizwa uyingwenya. Abanye uthola ukuthi unamamember akusupport uthi vele bakusupport entweni wrong ende utaphasiwa lokubari hey ngonyama iphaswilala kumbe nyari iphaswile simbo ikhomiwile so munhu wa byambili uphasiwa ukhomiwa hi marito ya yena abukhoma leswaku ku nga endleki nchumu evuton'wini bya yena ku nga endleki nchumu emutini wa yena ku nga endleki nchumu leswi a swi lavaka swi nga endleki njani uphasiwe hi marito ya yena lawa everyday loko a vulavula a wa vulavulaka lawa Xikwembu a nga wa sapotiki lawa Xikwembu a nga ri wo kona eka wona marito. Words are good and words are dangerous. Marito. Proverbs 18 verse 7. Nomo wa xiphuta i xi vangela khombo, xi ti phasa hi marito ya xona. Hayi kandlula kwalana. Nomo wa ximputa hi ku ya hi Bibele loko u khuluma hambi njhani ungahlayisi marito ya wena unga wavali ukhuluma ngokuhleva ulete ekusini kuphafuza wena uphakathi kwabo ngokhuluma nje loko Xikwembu xi ku langusa wena u lo khulumaka marito ya ku rhanga kahle xi ku ximpunta lexi mara emahlweni ka vanhu lava khulumaka ka vo u hleva va ti kumhlevana loko va nhleva loko uzuduma la Xikwembu ri nhleva loko ngokulunge ku khuluma nhleva mara Xikwembu loko xi buka wena xi ku ximpunta lexi. Why Xikwembu xi ku langusa ku ri u xiphunta hi mhaka ku ri a wu select marito lawa khulumaka awu amazwi akhulumayo awahleli ukhuluma noma njani se uNkulunkulu you are a fool xiphunta phela is a fool ne
mara we la ungatshama nabo va rini clever ngeke ukhone lokho kuyakhuluma lokho bahle lokhu ukhuluma ubheda ukhuluma angeke usitshele wakhuluma womdlula ba thina siyabantu bafamfanenyana loya ukhuluma nje bashayela kahle eshanika leshi man ande Bible says xiphuta xi khomiwa hi mara a xi khomiwi valoyi va ta ndzhaku va kuma ka ngheneka xiphuta xi khomiwa hi marito ya xona hey we must be careful when we loko hi vulavula hi nga tshami ku ri u kume platform ya ku khuluma vanhwini ya ku ri manje hi tshamile no wo khuluma nje you must be careful a hi fanele hi qambela madimoni ka satani and na satani a fanele hi miqambela loko hi sa hi dyondze ntiyiso ya ku fana loyi a hi khumiwe hi swilo swa ku ri a swi khosanga hi hina swi nga phikile satani phele satani ku ne mani u na kun'wanyana satani a nga ngheni ndhawu hi lo tshika leswi xikwembu a te hi va swona hi swi tshika hi nga swi maka se satani a endla njhani hi nga swi hanyi hi nga swi khulumi leswi xikwembu a lavaka swona hi vutomi bya yena hi khuluma swa hala ka ye ka satani mina va ngi sukela vanhu musi va khuluma lwimi lwaka va endla loko mina na kona va ngi sukela va tinghenelile a nga va donsa loko ubona satani a phika na mina nkulunkulu va tinghenelile a nge swi uyambona umvile ukhuluma njhani uyamati ukhuluma njhani uyamati ukhuluma njhani ngini akalalelanga loko wena uthi yena akabe ngikho utinghenelile se uma nghena nami ngifuna tisebente ngimsebentisa ngoba utinghenelile wena ngala uma uqalekile uyatikhandla nkosi yami siyatihosi uxikwembu xa matimba akwetsima haleluya mari ku khuluma ka wena a ku fani ni ku khongela ka wena right xikwembu xi nga fani no wa khongela mari wena wala because loko va ri una evil heart swi ngo mpilo ya wena yana ka satani xikwembu xi hi pfuneni nkosi yami timbili ta hina nkosi yami ti va hala ka xikwembu timbili ta hina ka tinkingha leti nga kona kun'wana phela swo ku pressa u tikhuluma u nga swi twanga u tikuma se u khulumetela swilo swa ku ri swi ta ku ya ndzhaku ka wena u swi ni qolele a hi le ku khulumeni vamani wava loko u famba u ri na malokotsemi let me tell you bazalwana loko hakunenenene u na malokotsemi loko mo hlangana mi khuluma u tlanga na vanhu ku khuluma swilo loko so u ri one u ta swi twa u ta mutwa malokotsima a ku sola a nga tshikanga a nga mana kusukela ukusukela ku ri u phikelela ku hanya vutomi lebyi byi rhandzaka mara u ta ku vutisa ku ri wehe a wu rini a mi zama yini a mi khuluma mukulu a ku yini u ta munya kwa madyondza I'm telling you, if ever hamba na moya waNkulunkulu uyabona thina before sisolwa ngabantu sisolwa umoya ingcwele before abantu basikhuze siqale sikhuzwe umoya ingcwele salisa saqhubeka nje uma bafika lana senze ngathi asazi ukuthi impela into wrong mama moya ingcwele ube nathi esitikile ufostele wena ngoba vele uyafostela moya ingcwele akukhuza mntanami lento le eyikhulume kanje angithanda ngifuna ufostele all right Sister 10 Mshumayeli 10 verse 12 Langizama ukuqedisa ukugijima ngoba ngifuna ukuyiqeda la the cursing will defile and corrupt you and others. Sister Mshumayeli Mjondzisi 10 verse 12 vanhu va tsakela marito ya thari kasi nomo wa phuphula wa ri dlayisa kasi nomo wa phuphula wena njani
Ngesilungu bathi, you know, his lips swallow him. Swallowing him up. Can someone read with English? Words from a wise man's mouth are precious, but a fool consumed by his own lips. A fool consumed Yeah. by his own lips. Ujiwa ima rito ya ye. This was kulma. Shimpunta shiphupuku phuphula ichagana. Ichagana phela lokuru ya the fool chagana nje uphuphula. Ushimpunta. Shimpunta chijiwa imarito ya sho. Shimpunta phuphula rihlaseriwa imarito. Yabo. Phuphula egaba lephuphula ngikhumbula lenze leyo ukuthi bayekelisa abantu ukushishita lekuthi bathi umushishita upheka yona phuphula inonile ne sumba wekunjiya yakuthikisa abanye kutsakamisa Xikwembu lexi vulaka se xi njhiya leyi ya ku tshikisa vanhu ku tsakamisa phuphula. Alright, siyakhamba manje ngizama ukurana manje ukuthi at least sicede lo number 2. Matthew 12 verse 36 to 37. That's 36, 37. 12. Chapter 12, 36, 37. Hikokwalaho ndza mi byela leswaku hi siku ra ku avanyisiwa vanhu va ta tihlamulela eka rito rin'wana ni rin'wana ra hava leri va tshamaka va ri vula hikuva wena u ta hlayiwa la lulameke hi marito ya wena naswona u ta avanyisiwa hi marito ya wena. Xilungu. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless words they have spoken. So, Kucheli, 37, right? 37. For by your words you will have to acquitted, and by your words you have to be condemned. By your words. Bazalwane nebona lenzaba enzima le. By your words. Amazwi wakhulumayo uzokwahlulelwa ngawo. Maybe sikhuluma siyithuna etheni sikhuluma ngamaribzeni dabi. iBhayibheli uthi uma siyovela ku-judgment phambi kaNkulunkulu ufanele soyiphendulela ngalamazwi esiwakhulumile. Sikhuluma ngani? Iya-judgment le. Uvela nayo phambi kwesihlalo sobukhosi. Ngiyakubona mntanami ukhuthele ukuthi uyangikhonza mara asichekeni ifayili yakho yamazwi. Sekukhishwa ifayili lakho. Phela i-computer sesilweni i-technology yasesilweni i-wiser than yakula emhlabeni. Phuma onke amazwi. Mntanami nguwe mslowo ukhuluma la. Uthi kwenza njani ngaloya? Uhlahle amehlo kumbuthi ukhona kumbuka umara bathi abukeki. Mase uvela phambi kwakho bathi uzoba angasabukeki. Akhala nje la. Ngeke ukhona ukuthi umface so. Angikwazi ukuthi sobuka so uma siphila phambi kwakho. Kumbe sobuka so. Bathi akabheki. Uyakwesula uNkulunkulu. Ilanga phela ngeke umface ubuke so. So sifike kuye Nkosiyami. Nalo sikhulume sangacela intethelelo. Phela mangabe ucela intethelelo iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyathethelela ukuhlukana kufanele neMpumalanga neNtshonalanga. Ngamanye amagama uma uya kuNkulunkulu ngokuphela enhlizweni yakho kuyarajwa. Ngeke uNkulunkulu akagubhe ama case la wena udile ngawo. Wathi Nkosi ngiyibona icala akawagubhi. Mara la wena kuyimpilo yakho thina sithi ukahle kanti sibulaliswa nguwe la esontweni. Ukahle mara umfika ngaphandle
kunenkulumo loyikhulumayo namhla wafakaza ufakaza kwambona bakhe iBhayibheli la bazalwane lithi siyovela nako our ways siyovela nawo phambi kaNkulunkulu. Akubuza ukuthi bokhulumani ngebandla lami, bokhulumani ngabantwana bami, bokhuluma yini boyikhuluma ngomsebenzi wami, ngoba lo msebenzi wami akusona umuntu. Phela abanye abantu ba uNkulunkulu ayenza umsebenzi so noma kwenye indawo babona uwamdluli. Ingakho kuba lula kubo ukukhuluma noma ngabe yini. Bacanga ngathi mdluli lo mafundiswa le mina uyoyimisile loqathile even akuchumayela nebazalwane uchumayela utahlamsela tinchumayele kwakho lethu lichumayeleke ukuthi awuziteka kasi sanantsika sida uyahlamsela nje uyomangalo abantu mabajovana bafuna bazi baphuma emasontweni nibafuna ukuthi nabo bashimaye bafundise ngithe abantu azifunda lezi at least you are safe nyana umhleli laphansi. But the moment uthi hallelujah so ufaka i-ideology yakho uThristu abantu ezwini kaNkulunkulu ufuna ukukhuluma izinto ezisenze ukuthi abakwethembe ikufaith wena. Judgment day is coming. iBhayibheli lithi onke amazwi, every preaching words la uwalethe ebantwini ayohlola. Kanti uma bathi abanye imisebenzi yabo yoshisa uma abakhulumi ngamafosholo netitina akhuluma ngetitina nonani lokusobele ngethathu no basho umsebenzi lokwente ngomlomo wakho emsebenzini kaNkulunkulu uyofakwa esikalini. Bantu bakuthande kakhulu waduma mara kude nabunye lokuthiwa kuphuma kusinze kusha konke ngoba kongathunyanga buthi thumile wena. Ukubona nje kube lesonto leli ngithi thumile mina ngihleli phansi ngaplana ngithi wathi ngavula lesonto ngisonto ngashimayela angithunywanga. Sengifike ngikhuluma kwami ngakhulumi lo uNkulunkulu akuxhume kona ngavethe libali iqiniso. Ngifuna nithi abantu bangishayele tandla ngidume bathi wonlesha lokhu sikhuluma kahle sifane nabamani uthwala lo mthwalo lo uyofela nawo phambi kaNkulunkulu. Ingakho mina kuba nzima sometimes ukushumayela kufika namshumayele kuba nzima ngani ngoba ngisa inquire uma ngisekhaya ngiyafuna angifuni iBhayibheli ngifuna ukuthi uNkulunkulu ufuna ngikhulume ngithini ngikhulume ngani ngisabela ukuthi ngiyofoma izinto zami kanti kunabantu engibazondayo ngiyokhuluma ngabo la ngithunywa uNkulunkulu ngithunywe ingqondo yami ngoba ngihlangane naye abambe ibhiya abambe ibhodlela elihlaza le so mangifika la ngibhedda ngotshwala right nabantu baqolela abezelanga ngo wena uthi ubest kokweni wafundisa kazi ukuthi wethi imaka engumanyana awukhongelanga uzela moya sikwembu ubuzela ingqondo yawe ikuba ungutwethi imaka ta umanyana sewuriwe ukuthi kufundiseni mafundisa leko wawata ku ri munhu loyi a wu mfundhisa leswaku a suka ka mhaka leyi u mfundhisa leswaku a titwa ngi a hi munhu wa le kerekeni a wu nyiki solution eka dyondzo ya wena u mi nyika leswaku vhele loko huma famba u right uma siyabamba uNkulunkulu siyananga amazwi ethu uyobona nje sometimes isikhonza la uNkulunkulu avusa abaprofeti abanye bayivusa bazivukele ngoba ijelasi ukuthi nebudlwe endlwilo aqala ukukhuluma izinto ahluleke akhuluma izinto uNkulunkulu angamthumanga zona kulobu prophet bakhe uyophendula le ngalobu prophet bakhe ukuthi bothunywe yini la iBhayibheli ebhukwini kaJeremiya uthi uNkulunkulu kunabantu prophet abangathunywanga nguye mali ba prophet labantu sengenqa yejelasi umona uNkulunkulu ufuse abaprofeti ebandleni bese azivuse naye akavuswanga lento ayikho hey ngelela ngizophendula mhlala njalo ngemusi ngelela Shara chalo, embuse ngelinyina. Aza sifunza lendzaba le. uNkulunkulu uyasithanda phela. Ufuna sithathe letinto takhe serious sathi liqiniso sathi thina uNkulunkulu akasideni phela bazalwane.
njengoba sifundisa so akasiteli akunanena lakithi na sidinga ukusitwa uNkulunkulu njeke uNkulunkulu njengoba asifundisa so usifundisele ukuthi siyophasa yena etinfeni phela sometimes nelibandla liyadzilika lidzilitwa kulabo okhuluma tinto bangathunywa ngatona lo munye uyakhuluma kokuhleba gcine abantu bakhatsela baphuma esonto bathi ngqono lokuhlala ekhaya ngoba lo mlomo wakhe ubona ngathi utophelela la ekhulumeni judgment before God funa ayahlamsele ukuthi umsebenzi wami awufela mina phela Jesu mase sofika phambi kwakhe uthi bangase nguye Xikwembu xa Musa Xikwembu xa tintswalo a xi tava xi nga xona tava swi helile swa Musa xa tintswalo xa yini swi nga ha ri kona loko ya fika ka yehe u ta va a ri judge ambale nguvo ya ku judge ya Messi kwalana ku ha ri na ntwela kusiwana a yi kona mhaka hi to ngheniswa hi ku tsetselela leyi a nga ha ri na ntsetselelo hikuva u sukile ka xitulu lexin'wanyana lexi nga na xona sweswi sweswi u le ka xitulu xa tintswalo xa ntwela kusiwana sweswi. That is why as long you come to him many times wa ku rivalela hikuva wa ha ri ka ntwela kusiwana mara loko se ku ya fika masiku ya judgment a nga ha ri yena a nga ha yimiseli wo ti vonela ku ri kahle ya mina adome ni fanele uyana izobe ngasekho lento le sidlala ngethuba bazali ngiyabona ankosi amsize sidlala ngethuba nkosi yami amathuba esidlala ngawo siyibandla hawu nkosi yami amathuba asinikeze wona abanye basho bathi tintswalo tita yena vele ziyophela once Jesu athatha ibandla libiyeleli ayoliyenza lokugqokisa ulinika ama crown and then ngena emshadweni kwenzeka konke le 7.5 years 7.5 years kwenzeka le uma sekufike lapho la emhlabeni lento ukuthi sesele thina sele ngenxa ukuthi sihlulekile ukubanjwa imagnet ngenxa yemisebenzi yethu ngoba this magnet yobamba kuphela laba abaqualifyayo laba aba right noNkulunkulu yobabamba bahlutheke nabaya bashintshwe emfukeni sebayangena le selokhu bakhomile ingasala ithasibona ukuthi bafamile inkosi yami bafamile seyisala yiba serious laba Xikwembu mara ukuthi abamoya Xikwembu nga ha ri kona na hina ukuthi aba uyele eka celebration italwa ukholwa ikholwa ingati yayo nakuthi lwela kanye nkarhi wa kona tava ku restrictwe ku fakwa mithetho leswaku bank awungeni kwini awungeni va veka mithetho yini loko khuluma swi nge vi kona ku ri moya Xikwembu ma tipfuna u to tipfuna wena a ku na moya Xikwembu lowu moya Xikwembu fambile u ya le ku tsakeni van'wana va ta dlayiwa van'wana ku ta endleka yinene hi mhaka ku ri hi nkarhi lowu Xikwembu xi nga nyika wona hi tirhisanga tlangile hi swi endlenge swa vamanimani swi ta va ndzima i swear loko kereke famba ku ta va se ku tirha triple loko nga na yona ngheni laha Shoprite u skeneka hayi wakhona ungangena loko u nga skeneka le nemali yakho yonke indlala yibunyuke bangene laba na 666 baphume negrowth bayishovo noma ukunda khombela nyana wena wasijwayela usijwayela wena funa ukuthi ulwele lokholwa umele lokholwa kwakho kwesisikhathi uyatshintsha lapha uthi mina ngisakholwa mina njengoba kutshintshwa namhlanje la yamasontweni umuntu wena ukholwa kunjani kwente kulutho ngami akuthi ngisho njalo mase ngifuna kubuyela emuva kodwa lo njengoba kubuyela sokubuya ngikuthatha triple Z already wena sowuwele kumbuso kaSathane Lona ithi number phela le inumber phela minhlitho yami uNkulunkulu utayenga utoyenga abantu cambe manje number phela kuphela
hey inkosi ayisizeni leli thuba leli. I said to you, every word that men shall speak, they shall give an account. Therefore, in the day of judgment, for thy ways you shall be justified, and by thy ways shall be condemned. Yeah. Ulungula kude nje boqambelana ma unencembe yami lapho itshela manje. Phela baye bathula uthi manje ucanga kuphela lapho. Emfundisi. Emfundisi. Akhuluma and ayibona ukuthi iyangipasela le ndoda le ndoda. Wathetha amazwi mara ke umyofika le ufuna uchaze phela. Matthew 15 verse 18. Matthew 15 verse 18. 15, 18, 15, 18, 15, 18. Kasi leswi humaka enon'wini swi ta hi le mbilwini, kutani swona leswi nyamisaka munhu. Leswi humaka mbilwini hi swona leswi nyamisaka munhu. Okay. Define. Hi leswi ngholisaka munhu, leswi humaka mbilwini swi huma non'wini. Swi vulavula hi nomo. Hi swona leswi ku ngholisaka. 1 Corinthians 15 verse 33. 1 Corinthians, Bakorinte va kusungula 15 verse 33. Don't be fooled. Bad friends will ruin good habits. Mi nga pfumeli ku xisiwa, vanghani lavo biha va borisa mikhuva leyinene. Ando. Vanhu vanghani va wena. Vanhu nga xisiwi munhu ati neti muswa. So mina ngikwatele vanhu. Ngeke ngikwatele vanhu mina. Ngeke ufuna ukukhetha ukuthi uhamba nobani uphila nabo bani njengamntwana kaNkulunkulu. Ukhona abantu leti iBhayibheli ungakhohliseki. Abangane ababi bamosha yonke into, bangqolisa yonke into. Abangane angakube nomngane omubi akhuluma okuhle anawe. Akwenzeke. Umngane omubi ukufaka olwimini olubi. Umuntu ophila naye amubi nawe ufakaza lokho akhulumayo lokho ayikho. Noma nje uvela umngane omsuka naye ekseni. Suka naye ekseni manje mase umzalwane. Ungayisinamathezi kulo muntu. Hlela udonda sesi ukwini ngathobela. Mi nga pfumeli ku xisiwa. Alright? Vanghani lavo biha va borisa mikhuva leyinene. Alright. Mina pfumeli ku xisiwa. Vanghani vo biha va borisa mikhuva leyinene. Ukuma leswaku a na mikhuva leyinene. Yi borise hi vanghani lo fambaka hi vanhu va fambaka na voho mani. Vanghani lavo biha va borisa mikhuva leyinene. U va ni mikhuva wa biha na u ri n'wana wa Xikwembu hi mhaka ku ri vanhu lava fambaka na vona va borisa. Hi swa i tamatisa la bola loko tamatisa ri bore rin'we a bola hinkwawo. Uyajaja mani, uyajaja kusho ukuthi wena ukhona ukahle uyabajaja. Andikubani walendlela kotivikela. Hamba tivikele mara tisu straight twin. Vanghani lavo biha munhu wanjani? Mngani wo biha hi loyi a nga na mbilu yo biha. Loyi loko a humesa swilo la non'wini wa yena u humesa ku rhukana. U humesa poison
humesa masirha bafa vanhu hi ngalo wa wena loyi mngalo wa wena loyi hamba ku diza hi mali loko nga na mpupha ku nyika mali bihile phela abanye babambeniswe ukuthi hey loko umuntu kuyayikhipha imali kuyenta ngathi kulungile kanti kuyakusebenzisa wabona mina ngathi kulungile kanti kuyakusebenzisa uma ukhala ukuthi awuna 8 yakunika ukhala ukuthi uphelelwe i-stress soft yakunika awunasipho ikwasha unemviki lonke iwashile ifikayo loko mngani okobhiya loko ufuna kusebenzisa wena uyakunika ngoba wena usisebenzi sakhe ene nawe uyakubona ukuthi umuntu lo unempilo yakubhiya manje imaka yakho kunika ukunika phela kamnandi wawasha ayiqali mara mikhuba yawe leyinene ibholile ibholiswa imngane lo obhiya kuhlari to ra Xikwembu bazana rito ra Xikwembu ri ku wa bolisa la fika ko vele swin'we va ku bile ka leswinene wa borisa swo bola swi ngendaba yomuntu omubi haleluya hayi ke ngicedelele la ngiceda ngencwadi kaJakobe lesijwayele James chapter 3 verse 6 kufika ku9 uzoba sengicedile kwanamhlanje sifabadile ngo1 and 2 endabeni yamazwi yokuqalekisa and then ama-other words ukuthi yini uNkulunkulu uthini ngalezinto lezi bazalwane na Jakobe 3 verse 6 and 9 okume verse 6 to number 9 ririmi i ndzilo ku homboloka ka rona ku ringana ni tiko hi vukulu ri le xikarhi ka swirho swa hina kutani ri nyamisa miri hinkwawo ri chela mpfundze evuton'wini hinkwabyo bya munhu. Alright, before uya mahlweni yini mpfundze sesi ririmba ri chela mpfundze evuton'wini bya munhu nkuma mpfundze mchaka lomunye ahlamusela asungeve inkuma yini mpfundze kazi nabantu kanjani nimandebele kumbe namandebele asikhulumeni bazala yini mpfundze bathi ririmi richela mpfundze okay assignment lona lo akahamba ubheka ukuthi impfundze ulawula yini 6 and 9 ne jamba la manje ufunde verse 9 macede 6 Harona yitsumisa hosi loyi a nga tatana nakambe Harona hi rukana vanhu lava endliweke hi xifaniso xa Xikwembu. Harona yitsumisa hosi and Harona hi rukana vanhu lava va nga endliwa hi xifanekiso sa Xikwembu ririmi i ndzilo uncontrolled tongue is fire. Yeah, let me put this in English. The uncontrolled tongue is fire. Not what I would as a mamarim. Mamarim are right. Man, the uncontrolled tongue. It are two things. And you are blessing and you are cursing. With the same ririmi lorere wazi ukuthi uqalekisa uphinde usizwe ungene endumisweni uphinde uqalekisa ngalo ulwimi lulodwa lijela mpfunze ngesingisi bathini sinothola lapha kumfunze umemgwatsha ke And the tongue is like a fire. Yeah.
It is a world of wrong. It's a world of what? Of wrong. Of wrong. Eh. All right? Occupying its place in our bodies and spreading evil through our whole being. It set on fire the entire course of our existence with the fire that comes to it from hell itself. Hey, yabona uNkulunkulu machaza nelwimi lethu. uNkulunkulu akasitheni bazalwane so moya ongcwele asende si-adjust ukwenda kwethu nokukhuluma kwethu. Ngoba kuyavakala ukuthi leli lwimi leli, hey, sisanemsebenzi nalo. Uma ungakazi uthandazele ilwimi lakho, nami ngingakathandazeli ilwimi lami, kusho ukuthi ngisasele emuva. Inkosi ayisiteni safundisana two things. Siyothandazela amalwimi ethu. Ukuthi inkosi sithi sikwathi kwasebenzisela ngendlela lefanele, ngendlela lesibhenefitayo, ngendlela lesita abantu labanye, ngendlela lababusisa labanye abantu. Siye nje uNkulunkulu ayosita abazalwane. Ngisafundisile ngicabanga ukuthi sohlangana next week uma ngana nomunye nokusibamba. Ngoba yayile ukubamba abantu kuningi. Njengoba iBhayibheli lishilo ukuthi umuntu ubanjwa imavemu lwimi lwakhe. Uba siboshwa. Bangasibambambile lo amaphoyisa hamba naye. Wena akusimaphoyisa ubanjiwe manje ubanjwe lilwimi lakho. Liyakudonsa likisa la ubungafuni khona. Limbambile lilwimi lakho. Yo, ngicela